Terus ini ada ondel-ondel Bapak Polisi. Helikopter nih teman-teman. Wow. Halo teman-teman. Wah, banyak ondel-ondel nih teman-teman, sama balon warna-warni teman-teman. Wow, yuk kita pecahin teman-teman. Di sini udah ada keranjang juga nih. Wow, yuk kita mulai pecahin balon warna-warninya teman-teman. Yuk, let's go. Ini balon warna abu-abu teman-teman. Wow, yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Meletus balon abu-abu. Dor. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Wow, kita dapat permen Yupi warna biru nih teman-teman. Wow, keren. Kita simpan di keranjang sini. Kita dapat ondel-ondel warna orange nih teman-teman. Empok ondel-ondel. Kita simpan di sini yuk. Yuk kita pecahin lagi yuk. Wow, ini ada balon pink teman-teman. Wow, keren. Yuk kita pecahin yuk sambil nyanyi yuk. Meletus balon pink. Dor. Wow, ada hadiahnya nih. Wow, kita dapat marshmallow. Wow, keren. Yuk kita simpan marshmallownya ke dalam keranjang kita teman-teman. Wow, ini kita dapat ondel-ondel warna ungu. Wow, keren. Yuk kita pecahin lagi yuk. Wah, ini ada balon warna merah nih teman-teman, sama ondel-ondel Bu Dokter. Yuk kita pecahin yuk. Meletus balon merah. Dor. Wah, ada hadiahnya nih. Wow, kita dapat permen viral nih teman-teman. Wow, permen viral karakter Spider-Man. Wow, kita simpan di keranjang yuk. Ini ondel-ondel Bu Dokter, kita taruh di keranjang yuk. Ondel-ondel pakai baju warna putih teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, ini ada ondel-ondel Pak Polisi teman-teman, tapi nggak ada balonnya. Yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Yuk kita pecahin lagi nih. Tinggal satu lagi. Ini balon biru sama ondel-ondel pakai baju biru juga teman-teman. Wow, yuk sambil nyanyi yuk. Meletus balon biru. Dor. Wow, ada hadiahnya nih teman-teman. Wow, kita dapat permen kaki teman-teman. Wow, kita simpan di keranjang. Ini ada ondel-ondel pakai baju biru. Yuk kita cari mainan lagi yuk. Dudu. Wah, apa nih teman-teman? Wow, kita dapat helikopter nih teman-teman. Wow, helikopter warna hijau teman-teman. Wow, kita taruh di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Yuk. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada mobil tangki pemadam kebakaran nih teman-teman. Wow, warna merah. Wow, keren teman-teman. Yuk kita cari lagi yuk. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada mobil supercar nih teman-teman, warna merah. Wow, keren. Kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Yuk. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada domba nih teman-teman. Wow, domba, apa kau punya wol? Wow, yuk kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada badak bercula satu teman-teman. Wow, yuk kita simpan di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk mainannya. Masih ada nggak ya? Wah, apa nih teman-teman? Wow, ada zebra teman-teman. Wow, belang-belang warna hitam putih teman-teman. Wow, kita taruh di keranjang yuk. Kita cari lagi yuk. Wah, apa nih teman-teman? Wow, di sini ada kuda ternyata teman-teman. Wow, kudanya warna
Putih teman-teman, yuk kita taruh di keranjang kita teman-teman. Wow, ini udah ada keranjang kita nih teman-teman. Tadi kita dapet ondel-ondel pakai baju warna orange teman-teman. Wow, yuk kita nonton ondel-ondel. Ini ada lagi ondel-ondel pakai baju warna biru, abang ondel-ondel. Ini ada ondel-ondel Bu Dokter pakai baju warna putih teman-teman. Terus ada lagi ondel-ondel pakai baju warna ungu. Wow. Terus ini ada ondel-ondel Bapak polisi pakai baju warna coklat. Wow. Terus kita dapat mobil supercar warna merah. Terus ada helikopter warna hijau. Wow, keren. Terus ada domba. Terus ada badak bercula satu teman-teman. Wow. Terus kita dapat kuda warna putih. Terus ada zebra warna hitam putih belang-belang. Wow. Terus kita dapat Yupi nih teman-teman. Wow. Terus ada permen viral warna merah. Terus ada marshmallow. Terus satu lagi kita dapat permen kaki warna merah. Wow teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, terima kasih.